shibun ba kisel bab group na kelang kisnong jongkar kasi ba jentia ba jongkar jelahi barakawai kile yo ba shembenta haka SSD mela kabala pelong da Chemical State Watershed and Wasteland Development Agency jongkar Soil and Water Conservation akan digi shembenta da kini kisel bab group lapan iya ki jing sna joki ko bunjai kan topik asyar ki jan kinap ki jing penmidan ki nyang rusam anta ka jing sna ki ko ki star ki kria bar kumta terter nagalang usama ruperta lo yo banyak keren bagi dekat dengan kisel bab group ya kajing yang tiga jongki kajing trekam kajing matoy ba komputer kajing bagi kendu kajing trekam kom kisah bab group ia penmia kene kita bakat nak bakat jihi kahan graf bani penmia ru ya kene ke so amret bangila kran bani bompat kran bani ke selatan pat akran bompat kran ni penmia ru ya kene kita belman kene ki dawai bang snapdang nak mesin jongi badan voice dong jongi yang buat kalian jongi it's empty also now she should wear here are empty don't take in your one hambon but ni snaru yakine ki share basna na ki akrub jongi ladan kumbasat snap galas dang laju hajar katundai oh November badhum hanta kadang nai ya dan sipemut dan kikrup baduna dan kikrup pat ki badan besipeu namang laya pambe data badan besipeu Abade begitu sena seban minang suyo ke training badan kanu jenera bahagia lor kami minang suyo sena yen para member jogi aban sena dia training lalang ring dalam kampung kita de nagalian dengan pertuan mereka minang sena dari dengan kami berbeda ada mesin depan set depan ot tempat dan mesin itu dari dia menjir jadi berasakan lasang dan ini kembali yang di jenut kamu jadi kita ada dan dulu kalau ini kuat masih dulu sini nantinya jauh Bila si one part di unita uwan jenjang Krishna jenjang umprut ini pedem cisnem angka nisa kita ada bila di sampai jenjang acara so so ke asaplu acar sampai cincar no sistem dan so belum baik cincar so lah hatchet belum hatchet hatat Yo ni hoy kian sakte yo erak ni dia ni dang lagi yang tang ski ni na lagi sana lagi hello Cesano dia ni na silo bagi na maulay sa maulay Tepidan nung skulpa di dia rap le mo because ni sna ni di rap di tak birap te ben mo yang aru kalong belai ka long kumne kalong ikem lang bat ka kumngap bat to kareu kan mau kadang kareu bat kumngap kalong stem no kumne di kane pade kalong tang ka umngap sudah kane kalong original mo tang ka umngap sudah kane inde na ka pot solang watershed na southwest Kasihil district mata kini ki pusau Sembai pat sa kanane sami kabali jadin kabali pat sami kon he tun da islat la he ke sa long kumne da long kumne pat ne hak kon
hap pon une de pangkelap sai pat une ile une ini girong banyikan tinggal stem ba lai project girong gidon hame angkong pat de daune ken usumbai bangibu une usumbai bangibu adin melami abeli pan de ulong rit ken banyak de adin bau la rit antungi ai nak selap handing kelarenda de ula bam de ula he ken de ula he pan usak lakumne ken hadin pat ni une la de sup une la de pon kumba pon kejat masih ken une hapon de sa song pat hakasla har inding ada dep nang tu pat ni syo une laksai kumne ken aple pat une une yang itan pat kini gijan baro ipandon kam daune ken Day tangkirin dia sudah ken bagi mi. Kita kijan sem, kita ini. Lai project kijan la bat pon kelarong ba urong pat ngidon la urong rong jerngam rudan, te urong stem rong saudan. Ini girong. Baru kai karong iyo lut, ba nisiat la gerong la kejan. Selaba mon gibriu order gibriu ken, hable. Ini pandang kamlut baru kai naurong deh. Nang dia ini na kanega dak ini hiken ba ini gini gijan. Jing pat deh. Bun gise kijing haba gine gijing kanjung ni kamyai tepi siau pes long bangi de yeu dingi ni de be kat bala itu ngimior te bentep sana ke skim ru ngimior re kaye ngimior re long bathan haying be ban yai ra ga yeu jungi bangin tip dak office kaye ban lebu ru te tegabun hi na gijing kanru gidon kam benyo kaying ru ngidon kam benyo kajaga rikyang ru ngidon kam benyo niat ya alang be kaju kajing rikyang kaju kajing tia tapi kor bangi rikyang ru ngidon lagi kadai menengkong kajing ngupadi kendur kendur sono ngidi boy dang hasar ngin semuan de kene ru bawan khot itu isar deta kadau bangi poi sene ngin patlap datang sar nang ru banyai maruai de ru nila poi sa te cha nihu kadon tu galai ayu tu be bari poi ngimyo re nangkong de gilawan gibran maniar senang wan bran manijar jong balik jong kena sang yang gila krong hi kabaijan hadin ketupat gila klet no yangi sang puntah hi skim kai ngimyo da kena jing kan jong ni de bat yo re wa be sepi wa be se Alkat kita jenjar ke kanjung ni basu jenjar ha benri yang rulong jenjar ha de ni kwa ikan benyo lang skim laka bahak kumdu lam jeng sia company ni panggil di pak sna keleng-keleng di pathai di kumtu di apa kijing rubun sama pak sna itu nomor bang hak keleng-keleng hak buat beri itu di panang pak sna itu Maksud kami Pak ya, kemudian kau workshop sedikit, baru sehari juga, ya, ibu bikin operasi itu baru senang. Bu ini baru bikin lamshet, dia bikin table mat di pasir ini, dia tadi bikin kerja ini bu janji pisang janji, dia bikin tu brush ini sehari siap kan. Dia tadi selia ini pakai sikit. Dah pun di kamar itu tak ada.